murumva ijwi ry'Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano i Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu tuyahere ku Rwanda n'Ubufaransa, aho itsinda ry'abashakashatsi 15 leta y'Ubufaransa yari yarashyizeho gucukumbura uruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ku wa gatanu ryashyize ahabona raporo yaryo. Iyo raporo yavuze ko nta bufatanyacyaha muri jenoside Ubufaransa bwigeze bukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije jenoside. Inkuru y'ijwi ry'Amerika turagezwaho na Tim Harris Ishimwe. Komisiyo yari imaze imyaka 2 ishakisha uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 yanzuye ko Ubufaransa bwatinze cyane kumva uburemere bw'amahano yahitanye abantu barenga 800,000. Gusa iyo komisiyo yavuze ko nta bufatanyacyaha Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo komisiyo yasohoye icyegeranyo kivuga ko Ubufaransa bufite uruhare ruremereye kandi runini mu guteshuka kwateye ubwo bwicanyi. Ibyakunze kuvugwa ko Ubufaransa icyo gihe bwari buyobowe na Perezida François Mitterrand butakoze ibihagije ngo buhagarike jenoside byatumye umubano w'u Rwanda n'icyo gihugu uzamo igihu mu myaka ya za 90. Kubera iyo mpamvu Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yashyizeho komisiyo igizwe n'abantu 15 mu kwa gatanu muri 2019 kugira ngo igaragaze ibyabaye mu Rwanda hagati ya za 1990 na 1994. Abategetsi bo mu biro bya Macron batangaje ko iyo komisiyo itari igamije gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa gusa, ahubwo muri rusange no ku mugabane wa Afurika, kuko n'ibindi bihugu bifite ibibazo ku buryo Ubufaransa bwitwaye icyo gihe. Abayobozi bo mu biro bya Macron bavuze ko icyegeranyo cy'iyo komisiyo ku ruhande rumwe cyanenze Ubufaransa kuba bwananiwe mu byerekeye politiki, inzego, ubuhanga n'imyitwarire ikwiriye, ariko icyo cyegeranyo kivuga ko abashakashatsi nta bimenyetso babonye bigaragaza ko intwaro zivuye mu Bufaransa zajyanwe mu Rwanda jenoside imaze gutangira. Iyo raporo kandi yavuze ko nta makosa ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda icyo gihe mu cyiswe Operation Turquoise zakoze. U Rwanda rwakomeje gushinja izo ngabo gushyigikira leta y'icyo gihe iregwa gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Iyo raporo kandi yavuze ko nta bufatanyacyaha muri jenoside Ubufaransa bwigeze bukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije jenoside. Gusa icyo cyegeranyo cyasanze harabaye ibitaragenze neza mu byerekeye kwemera uko ibintu byagenze, ari nabyo byatumye leta y'Ubufaransa n'igisirikare bafata ibyemezo bafashe. Iyi raporo yasobanuye neza ko itagamije kugira uwisarika. Uruhare iyo raporo izagira mu gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ntibiramenyekana, by'umwihariko uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari buyakire. Itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda kuri uyu wa gatanu ryavuze ko ryakiriye neza iyo raporo nk'intambwe ikomeye mu byerekeye kumva kimwe uruhare n'Ubufaransa mu Rwanda. Ryavuze ko mu byumweru biri imbere u Rwanda ruzasohora raporo y'iperereza ryarwo. Perezida Macron yari yizeye ko iyi raporo iri burangize ikibazo cyari kimaze imyaka 25. Hano ku ijwi ry'Amerika twagerageje gushakisha inzego za leta y'u Rwanda ndetse na komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu Rwanda ngo batubwire uko bakiriye iyi raporo mu buryo burambuye, ariko kugeza ubu ntabwo birabasha kudukundira. Nibishoboka turabibagezaho mu makuru yacu ataha. Tuje mu Burundi, aho nyuma y'urugendo Perezida Evariste Ndayishimiye w'icyo gihugu yagiriye mu Misiri, ubu atangaza ko Misiri igiye gufasha Burundi mu rwego rujyanye n'ubuzima, ubuhinzi, inganda, itumanaho n'itangazamakuru. Eloge Welikaneza arakomeza inkuru.
aganutse perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko yaganiriye neza cyane na mugenzi we w'igihugu ca Misiri na cyane mu bijanye n'umutekano muri Afrika uhungabanywa n'imigwi y'iterabwoba hamwe n'inyeshamba. Atanga urugero rw'imigwi y'iterabwoba bibangamiye cyane akarere k'uburaruko bw'umugabane hamwe n'inyeshamba zigwanira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Al-Sisi na Ndayishimiye ariko banavuganye kandi ku bijanye n'ibisata ibihugu vyabo vyofashanyamwo mu iterambere. Ibisata bikuru Burundi na Misiri bigiye ukomezamwo kurusha imigenderanire n'amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi, uguhingura ibigize itunga kama, ba mukerarugendo no gutumatumanako kw'amakuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeza ko mu minsi ya vuba ivyasezeranywe vyose bigiye kuja mu ngiro. Evariste Ndayishimiye: tugiye nko ku gisata c'uburimyi, bo barafise uburambe, murazi ko mu bugaragwa batunzwe no kuvomera, twebwe natwe turira iyo imvura itaze, nabo rero bakaba bafise ubwo buhinga dutegereza gusangira. Bo rero baca bagira n'ubundi buhinga bukomeye butuma turonka umwimbu ushimishije. Aho rero tukaba twaramaze kugiranira ayo masezerano, hakaba n'amasezerano mu bijanye rero n'indero, amagara y'abantu, hariho n'amasezerano kugira ngo dutsimbataze imigenderanire yuko ibi bihugu bibiri amareta yavyo yotemberanira nk'ugiye iwabo. Ni ukuvuga yuko abakozi ba leta b'i Burundi be nabo mu Misiri bakagendera igihugu cacu atangorane. Twarahakuye ubumenyi bunini kuko twarabonye yuko bari ku kivi, ntibakimeze nka kumwe tuvuga ngo abanyafrika n'abantu bitonda. Bobo n'abantu twasanze biteguriye gushira mu ngiro ivyo twasezeranye vyose. Mbere n'abagwizatunga baho baragiranye inama n'abiwacu, inama ndende muzobona mu minsi itarambiranye, kuko batubwiye yuko amapfungo aheze bazoca baza nabo. Rero bobo ntavyo gute bavuga bati twebwe ikintu tukivuze kiba kibaye, mugabo namwe turabikeka ko muzohava mudutevye. No kuvuga yuko twebwe natwe ico cigwa bazokitwigisha, kuko nk'ubu utuza amasezerano hari abo bayafata bagaca bayashira mu bubati bakinumira ntibigere bategura, kuko mu vyo batubaza bati murafise imigambi iteguye duce tuza kuyikorana namwe, kuko twagiye mu bisata vyose. Bamwe bose mu vyo bakora bavuga bati twebwe ntidukora nka kurya bisanzwe mu migenderanire, ibihugu biguma bivuga amajambo, dushaka imigenderanire dushira mu ngiro. Kandi Burundi turazi ko buri nyuma cyane ku buryo dutegerezwa kubwunguruza, kuko bo barateye imbere. Abagendanye n'umukuru w'igihugu mu bibanza batemberereye harimo umuji uri kuri metero 45 vy'umugwa mukuru Kairo, ariko hubakwa umugwa mukuru wa politike mushasha wa Misiri, ukaba ariyo shantiye ya mbere nini muri Afrika iriko irubakwa kuva mu kwa kane 2016, uri ku mahegitari 17. Akaba akora ko buri munsi abakozi barimo abasirikare, abahinga mu vy'ubwubatsi n'abakozi basanzwe baharurwa mu 200. Perezida w'u Burundi yaronse umuhango ko nawe igihugu ciwe kigiye kwigishwa uko bene iyi migambi irangurwa. Bacabonera n'akajyo rero ko gutembereza mu gihugu cabo, tubone ingene cirifashe cyane kutwereka ingene bariko barubaka umugwa mukuru wa politiki. Bariko bawubaka neza cyane, bafise abahinga kandi byose ne bavyikorera, bafise abahinga bagacakwereka mu mwanya mutoyi bimaze, kuko ntibararenza imyaka 2 batanguye kubaka. Ariko twasanze ubu heshi amazu y'ubushikiranganje n'amashinga amateka byose baraheje kuvyubaka, ndetse naho abakozi ba leta bose bazoba ahantu mu mwanya utarenga imyaka 2 bamaze kubaka uburaro bw'abantu 2 miliyoni. Murumva yuko ari abantu bazi kwihuta mu gukora. Rero natwe twaciye tubonera akaryo ko kubasaba yuko abo bahinga babo, na cyane bagiye bahinga bazi gutanga igicapo c'igisagara, abazi kwerekana amazu abereye ijisho, ko nabo boza. Rero mu mugwi uzocuza vuba barimwo abo bahinga, bazoca baza kugira ngo dufashanye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi muri no rugendo yahoramwo mu Misiri yari yajanye n'abashikiranganje ba leta yiwe 4 hamwe n'abanyemari baserukiye amashirahamwe y'ubucuruzi n'amahinguriro bagera kuri 10, iruhande y'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayubaha Ndayishimiye atigara sigana rimwe mu ngendo zine zose amaze kugira hanze y'igihugu kuva agiye ku butegetsi gihutihuti mu kwa gatandatu 2020 biturutse ku rupfu yasubiriye nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Kuva ku ntwaro za gisirikare zakomboye ingoma ya cami mu myaka ya 70, igihugu ca Misiri gifitanye imigenderanire myiza n'u Burundi mu bisata bitandukanye, harimo ibijanye no kwivuna abansi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu mwakiza urushinge rwa radio zanyu ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ku burenganzira bwa muntu, mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma.
muri studio murabana nanjye Nicole Giraneza. Mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 mu ngingo ya 37, 38, 39 ndetse n'ingingo ya 40 ziha uburenganzira buri munyarwanda wese ubwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere, ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru n'ubundi. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira bwo gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo mu bwisanzure. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka iki kiganiro tugitangire ku bitekerezo bitandukanye by'abaturage twaganiriye nabo mu karere ka Kamonyi. Ni inkuru twateguriwe na Nishimwe Ariette. Umuntu ashobora gutanga amakuru ashobora gutuma nko mu mihigo akarere kanyu cyangwa se intara yanyu isubira inyuma bitewe n'amakuru watanze, ukaba bayakoresha wenda babahereza amanota make. Cya kabiri cyo nuko abayobozi benshi cyane cyane ab'inzego z'ibanze baba bafite amafuti. Rero kenshi utanze igitekerezo cyawe gishobora kubashyira mu kaga, bakaba bavanwa ku mirimo, bakaba bahanwa cyangwa se bikabagiraho ingaruka muri rusange. Hari igihe umuntu avuga ikintu ayibwira ko ibyo abona ari ibyo ngibyo, ariko mu by'ukuri nta makuru ahagije bifitiye, nta bimenyetso bihari. Aho ngaho ayo makuru abatanze amakuru atariyo kandi afite abantu benshi yangiriza cyangwa abantu benshi azageraho akaba yahungabanya imibereho yabo. Impamvu abantu bazira ibitekerezo batanze, iyo umuntu agiye ku buyobozi ahita yumva yuko afashe igihugu cyose, akumva yuko n'umuturage ayoboye ari hasi yewe nta kintu yamuvuga ngo amurenze. Niyo mpamvu kenshi tuziye icyo kintu, ugasanga n'umuturage iyo agiye kuvuga arabivuga nawe afite ubwoba, bagira n'icyo bamubaza ku byo yavuze ugasanga atinye kwihagarara bitewe n'umuhagaze imbere. Kubizira bihera mu buyobozi. Nimba umuntu ashobora kuvuga icyo yumva cyatekereza akabizira, exactly bari imiyoborere mibi. Ubundi umuntu yakagiza uburenganzira mu gihugu cye cyo kuvuga ikintu cyose yumva yifuza kandi akakibonera igisubizo. Njye mbona ko hari igihe umuntu aba avuze ukuri wenda nabyita kwinshi, kuko hari abantu bagenda bapfukirana ukuri runaka, bashaka kwemeza abantu ukuri bo bashaka, kuko hari ikintu cyabakoraho se cyangwa se cyabateza ingaru cyangwa se cyakumvikana ukundi. Umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvuga ibintu bigiraho ingaruka mbi ku bandi. Nimba ari ababiryozwa kubera ko bavuze ukuri runaka, ni ukuvuga ngo umuyobozi yagiye kuyobora agendera ku nyungu za rusange. Nimba ibintu uri kuvuga biri kubangamira inyungu za rusange, nge ntekereza ko ariyo mpamvu. Bityo rero buri wese agakwiriye kureba ibintu avuga, ese kuba uku kuri nkuvuze ubundi kuramarira iki sosiyete? Uko ukuri kwese ntabwo ariko kuvuga. Nimba uvuze ikintu ariko kikabangamira sosiyete, ndumva nta mpamvu yuko bakureka ugakomeza ukavuga kandi ari abantu uri kubangamira. Barakoze aba baturage badusangije ibitekerezo byabo ku bwisanzure mu gutanga amakuru ndetse n'ibitekerezo. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Christelle, umwanya ni uwawe. Urakoze kumpa ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko ya none iri kuvuga ku burenganzira bwo gutanga amakuru cyangwa se igitekerezo mu bwisanzure. Aho turi kwibaza ati ese mubona ari iyihe mpamvu bamwe bazira gutanga ibitekerezo cyangwa se amakuru kandi ari uburenganzira bwabo? Twihuse Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati hari abantu bifuza guhora bashimwa no mu gihe batakoze ibyiza. Ati bityo hagira ubitangaho igitekerezo ugasanga arabizize. Ati cyiza nuko hajya hasuzumwa ibyavuzwe hanyuma niba hari icyo gukosorwa gikorwe. Naho Ngoboka Jean Claude uherereye mu karere ka Ngoma yagize ati hari abaturage batanga amakuru ugasanga abayobozi barabakurikiranye. Ati cyakorwa nuko abayobozi bakurikiranye abaturage batanze amakuru nabo bajya babibazwa. Dukomeza Dusabimana Marie Devote we yagize ati kugaragaza cyangwa gushyira ukuri bishobora kugira ingaruka ku bantu benshi. Ati kuko hari n'ababa bari gusuzugura abandi cyangwa batabona ibintu kimwe. Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge we yagize ati bamwe mu bayobozi ntibabifuza ko imikorere yabo itanoze igaragara.
naho abandi babikora bitewe n'inyungu runaka bakuramo. Atari ko icyongeye ni uko natwe nk'abaturage ntituvuga uko tubibona kose, kuko hari ibyakugiraho ingaruka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye Ndera we yagize ati kuba nk'abaturage dufite uburenganzira bwo gutanga amakuru cyangwa igitekerezo mu bwisanzure ntibivuze gupfobya cyangwa kuvuga amagambo mabi. Yasoje igitekerezo cye avuga ko atari byiza gutanga amakuru udafitiye gihamya. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu, ariko namwe mukomeze mubwohereze, ndakomeza mbwakire. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe. Tubwire, ese ubona ari izihe mpamvu zituma bamwe bazira gutanga ibitekerezo cyangwa se amakuru kandi ari uburenganzira bwabo? Bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru bavuga ko baryozwa gutanga ibitekerezo kimwe n'amakuru mu binyamakuru kugeza ubwo bimwa serivisi mu nzego za leta, ndetse no guterwa ubwoba bya hato na hato bikozwe n'ubuyobozi, bityo bagasaba ko byakosorwa hakubahirizwa uburenganzira bwabo. Ibi biravugwa mu gihe u Rwanda ari kimwe mu bihugu byemeje uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure no kubona amakuru ku itangazamakuru. Ishimwe Honore yadukurikiraniye imiterere y'iki kibazo. Bamwe muri aba baturage nabo mu mirenge ya Kageyo na Rukomo mu karere ka Gicumbi bavuga ko bagiye batotezwa n'ubuyobozi kimwe no kwimwa serivisi nkenerwa bishingiye ahanini ku gutanga ibitekerezo by'ibitagenda n'ibyanuzwa haba mu ruhame kimwe no mu itangazamakuru. Kubw'ingaruka bahuriyemo nazo ntibifuje ko amazina yabo atangazwa muri iki kiganiro. Ikiganiro nigeze mpamagaramo ririmo ba meya n'abayobozi bo hejuru, cyagarukaga harimo ibyo by'ibyiciro bishya na biriya by'inunza by'uko abantu basenyerwa n'ibiza bakasaba inkunga z'amabati. Ndabizira babireba nabi cyane. Ubwo umuyobozi w'umudugudu yaje kuneka neza amenya amazina yanjye, najya kumwaka serivisi noneho bw'akantu utwasi akanga yuko navugana nawe, genda ujya ahandi. Batanze amakuru gucyo bakavuga ko wareze ubuyobozi bakakugendaho, waba wajya nko ku kagari ntibagukene muri ese ikibazo uko gikwiye bakakurengana. Wajya nko gushaka serivisi ku kagari bazi ko watanze nk'amakuru runaka bakavuga ngo ubwo hagiye gutanga amakuru n'ubundi niho uragenda bagukemurira ibibazo. Ubuyobozi ntibwakwikomya radiyo cyangwa bwiko umuturage runaka uvuze ikintu nk'uko akizi nk'uko yakibonye, kuko n'ubuyobozi rimwe na rimwe budushishikariza gutanga amakuru ku gihe. Rero n'igihe mu nzego z'ibanze tubona bitagenda neza, nabo ntabwo twumva ko tutabujijwe kuba twatanga amakuru y'uko tudahabwa serivisi. Ntabwo twakagombye kubizira rwose. Ntanze amakuru y'uko amafaranga yacu arigiswa, uwo mukuru w'umudugudu atangira kutwita amazina y'inyamaswa, atangira kuvuga ngo twarananiranye mu mudugudu. Izindi mbogamizi umuntu aba afite ni uko aba yabitangaje gutyo yajya no mu bandi bantu bakamuryanira inzara. Uretse ababerura bakavuga ibibazo bagiye bahura nabyo kubwo gutanga amakuru ndetse n'ibitekerezo bigamije ahanini gukebura abayobozi mu mitangire ya serivisi, hari n'abagiye bazira gutungira agatoki ubuyobozi kuhabera amwe mu makosa anyuranyije n'amabwiriza atangwa na leta. Urugero ni urw'uyu watewe ubwoba n'abaketse ko ari we wahaye amakuru ubuyobozi bw'uko ari umuntu ucuruza akabari mu gihe bibujijwe. Yambaye umuntu azavuga ati si wowe ko bari kuvuga ati niwe utanga amakuru koko we yari mudugudu, ati koko nibyo. Yaramubwiye ntago ari nge rwose, ati bayi ibyo abaturage babimeze nabi wajya witwara neza batazagutega bakakwica. Ariko ku bintu bigendanye n'utanga amakuru nyine akenshi na kenshi abantu barabizira cyane nk'iyo uri nk'ambasaderi ukunda kuvugira kuri radio cyane. Mugenzi wanjye waje kuba yatanga amakuru nyine bacuruza mu tubari inzoga zitemewe muri bino bihe bya coronavirus. Nta mibare igaragazwa n'ikigo runaka cyangwa se abantu runaka y'abazira gutanga ibitekerezo byabo n'amakuru, nubwo hari abazira gutanga ibitekerezo byabo ndetse bakaryozwa kuvugisha itangazamakuru, bemeza ko ibyo bagaragaza usanga bikemurwa nyuma yo gutangazwa. Ishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'ikiganiro Ejo. Nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe, utubwire ese ubona ari izihe mpamvu zituma bamwe bazira gutanga ibitekerezo cyangwa se amakuru kandi ari uburenganzira bwabo?
niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo bugaragara mu mategeko anyuranye. Iyo nshoza yahawe bwa mbere inshingiro mu mategeko ni itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryemejwe n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1948. Iryo tangazo ryemera ko ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo biha umuntu agaciro. Ingingo ya 18 yari iriya tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu nishimangira uburenganzira ku bwisanzure mu kuvuga icyo umuntu atekereza. Buri muntu wese afite uburenganzira ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Ibi bikavuga ko ntawe ugomba kuzira ibitekerezo bye kandi ko buri muntu afite uburenganzira bwo gushaka, kubona no gusakaza amakuru n'ibitekerezo akoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose nta mupaka. Mugenzi wacu Rugamba Jonathan yaganiriye n'umunyamategeko Mugabo Sharif Yusuf maze asobanura byimbitse icyo amategeko avuga ku burenganzira bwa muntu mu gutanga amakuru cyangwa se ibitekerezo, aho asanga hari bamwe badasobanukiwe by'ukuri ubwo burenganzira bwabo ndetse akangurira abantu bose kubaha ituze rusange rya rubanda. Reka tumwumve, turagaruka mu kanya dukomeza. Hari amategeko amwe n'amwe arengera abantu ku bwisanzure bwo gutanga amakuru cyangwa se igitekerezo. Ubona ariyo mpamvu ituma abantu bahutazwa kandi ari uburenganzira bwabo. Iby'ubu burenganzira kugira ngo byumvikane neza buteganywa n'itegeko umuntu yavuga risumba ayandi yose mu gihugu, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Cya mbere rero kuba buteganywa nk'uko mwari mubimbajijweho kandi abantu bakaba bahutazwa, ibisubizo byaba birenze kimwe kuko byarebwa ku ruhande rw'uhutajwe kandi byanarebwa no ku ruhande rw'uhutaza. Uhutajwe icya mbere ashobora kuba adasobanukiwe by'ukuri ubwo burenganzira bwe ko buhari, cyangwa se akaba anabizi ariko atazi aho bugarukira. Ni nako byaba bimeze no ku ruhande rw'uhutazwa kuko nawe ashobora kuba mu by'ukuri abizi ariko nawe atazi inshingano zikomoka kuri ubwo burenganzira afite, aho zihera n'aho zigarukira. Gusa nanone ntitwakwirengagiza bimwe bajya bavuga ko hari n'ababyirengaho cyangwa se bakabyirengagiza nkana, ubwo burenganzira bakabufata nk'ubudafite agaciro gahagije, bityo uko kubonyora n'uko guhohoterwa cyangwa se guhutazwa bikaba byabaho. Nuwuhe mubare w'ibibazo mwakira by'abantu barenganyijwe kubwo gutanga amakuru cyangwa se igitekerezo? Muri rusange wenda nahise mvuga ngo nkoresha imibare navuga iri exacte. Ubu burenganzira iyo buhutajwe, ku rundi ruhande hari ikibazo cyo kuvuga ngo ese uhutajwe wese ahita agira ububasha cyangwa se ahita agira inyungu zo kwiyambaza umunyamategeko ku buryo ahita akurikirana. Akenshi mu bibazo nk'ibi ngibi ntabwo uhutajwe yihutira kwiyambaza inzira z'amategeko ku buryo yambaza umunyamategeko. Uzasanga habaho gutaka, hakabaho kuba yabivuga, ariko hakabaho n'urugero nko kuba yakwiyambaza itangazamakuru, ariko kuvuga ngo yiyambaje umunyamategeko ugiye kumufasha kimwe n'urundi rubanza rwose ngo arukurikirane kugera rugeze mu nkiko ngo rukarangira. Abo ngabo ni bake cyane ku buryo bitambuza kwanzura ko umubare aba ari mutoya ku bibazo nk'ibi ngibi bingeraho nk'umunyamategeko. Icya mbere rero cyakorwa nk'umunyamategeko uko mbibona ni uko abantu bigishwa nabo bakagira umuhate wo gusobanukirwa ubwo burenganzira bwabo. Ni ukumenya inzira zakoreshwa igihe
bavukijwe ubwo burenganzira. Hari n'uhohoterwa, hari n'uvutswe uburenganzira akabibona kandi akaba afite n'ubushake bwo kugira icyo abikoraho mu rwego rwo gukurikirana, ariko akazitirwa n'ibibazo by'uruhurirane, yibaza ati se ndajya he? Ikintu cy'ingenzi nanone ni ukumenya ese ibitekerezo ntangaza ni ibihe, itegeko riteganya iki, imbibi z'ibyo ngiye gutangaza zigarukira he? Iyo bamaze kubisobanukirwa havaho kwa gutinya ko kumva ko ibintu byose bitatangazwa, kandi nanone hakajyaho kwa kubaha itegeko rya rindi rivuga ati nyamuneka nibyo ufite uburenganzira ariko hari aho bugarukira. Nanone harebwa ku rundi ruhande, ese uyu muntu uko ahawe ubu burenganzira none haba hariho impamvu yatuma ubwo burenganzira bukoreshwa mu guhohotera abandi, mu gihe abantu mu by'ukuri bagomba kurengerwa kimwe n'itegeko. Nibwo rigaruka noneho mu gika gikurikiyeho rikagaragaza ko ubwo bwisanzure tumaze kuvuga haruguru butagomba kubangamira ituze rusange rya rubanda n'imyifatire mbonezabupfu. Arakoze Mugabo Sharifu Yusuf ku kiganiro cyiza. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, reka noneho dufate akaruhuko gato twumva indirimbo ya Niyo Bosco yiseseka, turagaruka twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Oya si ngombwa ibya mirenge, ufite amahoro waba ukungahaye, ibyadushimisha birasendereye, wibishakira kure kure, nawe undi nkawe baho nkawe ubwawe, ingendo y'undi iravuna gende yawe mu bibi no mu byiza, don't ever go down, yeah, ngatanga agahinda kataguherana, 1, 2, 3 go, zingura umunyaka erekana inyinyaka babaza abayetas. Nyuma yo kumva Niyo Bosco avuga ati oya si ngombwa ibya mirenge, ufite amahoro waba ukungahaye, tugeze mu mwanya wo kumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku burenganzira bwo kujya aho ushaka. Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0788028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Bakunzi b'ikiganiro, tugeze muri wa mwanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mu mwana tugejejeho mu kiganiro ngaruka kwezi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, babwira ko ubutumwa ngiye kubasomera ari ubugaruka ku burenganzira bwo kujya aho ushaka. Reka duhere ku butumwa bwa Mukabaranga Christine uherereye mu karere ka Nyamagabe, aho yagize ati uburenganzira bwo kujya aho umuntu ashaka burubahirizwa, atari ko kubwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 hashyirwaho amategeko atambamira ubwo burenganzira. Ati cyakorwa ngo abaturage barushaho gusobanukirwa itegeko ni ukurushaho kuribasobanurira binyuze mu nzego z'ibanze. Irambo na Keni uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati abaturage bakomeze gukurikiza amabwiriza kuko kujya aho ushaka bishobora gushyira ubuzima bwawe mu kaga udakurikiza amabwiriza yashyizweho. Uwamahoro Theoneste uri i Kanombe ati uburenganzira bwo kuba umuntu yajya aho ashaka bukwiriye kubahirizwa. Ati aho abantu bafashwa mu myumvire aho gushyirirwaho amategeko cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19. Reka duhinire ku butumwa bwa Philippe uherereye mu karere ka Bugesera, aho yagize ati buri wese afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka, atari ko nko muri ibihe by'amakuba tugomba kwihangana. Yasoje avuga ko akunda cyane insanganyamatsiko tubagezaho ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Philippe urakoze cyane. Bakunzi b'ikiganiro, ubutumwa mwatugejejeho bwa rubu, tuzasubira ubutaha mu kiganiro nk'iki. Aha akaba ariho dusoreje iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigeneroje Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko ikiganiro Ejo mugikurikira ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika buri gihe mu masaha nk'aya. Njye nitwa Nicole Giraneza,
mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. inshuti muduteze amatwi, mu masegonda make turaba tugeza ku isaa 12. Murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, washyize hamwe ibiganiro